A kako iskoristiti neiskorišten potencijal i napraviti biznis života, znaju akteri naše sljedeće priče. Doslovno ni iz čega stvorili su respektabilnu tvrtku. I to prije svog 25. rođendana. S nešto sitniša u džepu, ali puno znanja i dobrom idejom, Danijel i Tomislav uputili su se u poduzetničke vode. Otkrili su neiskorišteno područje, oglašavanje na Facebooku i pokrenuli biznis. Počeli su na dnu i u kratkom roku stvorili tvrtku s 12 zaposlenih. Oni su definitivno bolja Hrvatska. Jezici kojima pričaju internet i web stranice oduvijek su ih vukli pred staklo monitora. Stari prijatelji Ferovci odlučili su dobru ideju pretvoriti u posao. Prije 1,5 godine uskočili su u poduzetničke vode. Nismo imali ni ured, skupili smo nešto novaca čisto da možemo kupiti opremu. Prve račune koje smo i ugovore koje smo trebali nekom poslati, nismo imali ni printer pa smo morali u kopirovanama ispisivati ugovore. Jako veliki izazov i baš nam se to ispunjavalo, stalno neke nove stvari, stalno smo morali nešto istraživati, isprobavati, pa čak i na greškama učiti. Uvijek okruženi rastućom snagom interneta, prvi su prepoznali važnost marketinga na društvenim mrežama. Klijentima su ponudili kompletnu prisutnost na društvenim mrežama, prepoznavanje njihovih kvaliteta, brzu komunikaciju s ljudima. Nije postojao takav tip usluge, usluga je bila skroz jedinstvena, bili smo prvi na tržištu koji je ponudio full service usluge za društvene mreže i to nam je donijelo veliku prednost. Kvalitetu su prepoznali i klijenti. Prava ideja u pravo vrijeme, puno odricanja, još više truda. Sigurnim koracima idu i na strano tržište. U drugim zemljama činjenica da Facebook, odnosno promocija na Facebooku nije toliko razvijeno i tu vidimo svoj potencijal. U 1,5 godine od ureda u Danijelovom stanu, printanju kopirnici i manjka novca došli su do 12 zaposlenika. Nemaš one osjećaje kad se probudiš ujutro da ideš na posao, nego da ideš se družiti sa ljudima koji su ti dragi. Kad si ti poslodavac, ti jesi sam svoj šef na neki način, no s druge strane tebi su klijenti šefovi. Tako da mi sad nemamo jednog šefa, nego ih imamo 40 na kojima se stalno moramo javiti na telefon, koji je uvijek u pravu i kojim se naravno moramo prilagođavati. Osim pravnih i administrativnih tegoba, drugih poteškoća nije bilo. Strast, entuzijazam, spremnost na rad od jutra do mraka, učenje novih stvari, kompromisi. Sve to ovim mladim poduzetnicima nije problem, a to je razlog njihove uspješnosti prije 25. Danijelu i Tomislavu želimo puno sreće u novim poduzetničkim pothvatima. I što više novih šefova, a mi ćemo vam i dalje predstavljati nadahnjujuće priče o uspješnim poduzetnicima.